First prize 10 lakh lane ship hulang. Hadu nyo pu pratili ki prize boro. Kalong gajing kup khwai ka bahe du lane kum ka biggest fishing competition hapo Garo Hill. Venue lane ka jaka kalong apo Tasek Lake kabhap ithan songsang East Garo Hill district hapo ka Jala Meghalaya. Katarik kalong ka arpun riu tarik mana Oktober arhajar arpusau. Ngangait bun pietip yak snong rongjeng hapo East Garo Hill district. Narongjeng gane ka jaka kam jingai su kadon tangkumba arpu kilometer banpoi ha kane ka jaka jing kop khwai. Banpoi sya kane jaka habiaj be na silong nong ston chalang na salang sarongjeng narongjeng sya kane ka jaka kata Tasek Lake hapo songsang. Ngangait plesai ya kata ka jing persai hak beri bat kalanti ke banpoi sya kate ka jaka. Nang taka entry fees lane ka door tiket kanong 1,000 spa si tiket sirnu yang wi khwai. Kapor pasang khwai kandai nu rupor kendab jam step kan kut rupor arbaje chan men. But ya kane ka fishing competition la organize da ka alobok fishing club. Ki prize ha kane ka jing khwai kin long gumne kaban kong ship hulang kaba ar sanlak kabalai arlak san pojar kabasau silak kabasan rusilak ter haduk bapra kandai silak silang. Nang ta kendon sa consolation hadu sau group kata group A kenlong hadu sipho tli kador ka sanpho jar tingka marwe. Nang ta group B hadu sipho tli kador ka lai pho jar tingka marwe. Ha group C sipho tli ha kador ka pho jar tingka marwe. Nang ta group D sau pho tli ha kador ka khasan jar tingka marwe. Hapapait yagni ki price kalong sa ki price ki ba tip top lani gelak kiba biang bah nam tajung pi pernong khwai. Namar hadu sipulak ka price ka meningkong uba arang sanlang hadu nyo pho pratili ki price baro da khainlang hadu sau pho tili ki price jong khatsan hajar bat kini ki weru ki price kalong ki biang bah nam takte ki jong khwai kaban salong po Tasek Lake songsak East Garo Hill string date 26 lana arpun riu Oktober arjar arpusau. Hakate gasngi kanon ro ka jeng peleka ya kalau kidro ka first prize nam ta kalau kidro kanlong da kaskoti kabaar arpojar kabalais pojar ka entry fees lane ka dor jong tiket nam ta kalau kidro kanlong chispa tingka ko wei bat nam ta jing tip ke bakhamnya philaban phun rajong ha gini ge phun kibalabu ha kane kanotis khwai bat kane ge video ko peni phimta ka de ge video jong ka pung lane kata ka Tasek Lake hangte po songsang kaman sepen khwai ha ka arpun riu tarik menta upnai tanggani kitin gunyat ngait plesha be pesutu khoble sibun mithala.
Oh, ini rasa setengah dah. Weh.